BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC gahuza miryango, mbaye kaze mu makuru yo kuri uyu wa mbere tariki ya 22 ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari bwibandeho. Uyu munsi humvikanye urusaku rw'amasasu, urusaku rw'imbunda n'amasasu mu mujyi wa Uvira. Naho mu Rwanda abafite ubumuga barasaba guhabwa amahirwe angana mu kazi. Bakunda guhuza imiterere y'umubiri, niba ntabona cyangwa se niba ntumva cyangwa niba nta maguru mfite, ubifite kandi utanga nako kazi akumva ko kuba ntafite ibyo bimeze nk'ibye no gukora ntashobora gukora. Mu mikino ikipe ya Maroc yarayitangiye neza irushanwa ry'igikombe cya Afrika cy'ibihugu. Ntucikwe n'amakuru y'imikino naguteguriye Gendi Yves Bucyana. Ayo makuru ahagarariwe na Shansa Abimana. Mbere yo gutangira amakuru ku buryo burambuye, Berwa Giselle udufitiye amakuru yagezweho. Arakoze Latifa. Denmark yihanangirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zigomba kubaha ubusugire bwayo nyuma y'uko Donald Trump ashyizeho intumwa idasanzwe muri Greenland. Perezida Trump yari yarigeze gutangaza ko ashobora kuyigarurira. Iyi ni inkuru ya James Lander mugiye kumva mu ijwi rya Benjamin yo kwizerwa. Greenland ni agace kigenga ka Denmark kari mu majyaruguru ya Arctique hakonja cyane, ariko Donald Trump avuga ko yifuza ko kaba agace ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu yashyizeho intumwa idasanzwe kuri icyo kirwa, Jeff Landry, uyu akaba asanzwe ari guverineri wa Louisiana. Perezida Trump yavuze ko ibi bizarushaho guteza imbere umutekano w'igihugu cye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, yarakajwe n'icyo cyemezo, anavuga ko azahamagara ambasaderi wa Amerika i Copenhagen kugira ngo asobanure ibyabaye. Yongeyeho ko Amerika igomba kugaragaza kubaha ubusugire bw'imipaka ya Denmark. Abantu hafi 600 bafatiwe mu bihugu bitandukanye bya Afrika mu gikorwa cyo kurwanya ibyaha bikorerwa kuri murandasi bizwi nka cybercrime cyakozwe na Interpol. Abashinzwe umutekano bavuze ko iki gikorwa cyakozwe mu kwezi gushize mu bihugu 19 cyanatumye hagaruzwa amafaranga arenga miliyoni 3 z'amadolari ya Amerika. Interpol yatangaje ko yashoboye gukuraho imihora y'imbuga irenga 6,000. Iyi mihora yoherezwa n'abanyabyaha ku bantu binyuze muri email cyangwa ubutumwa bugufi bwandikwa kuri telefone, kandi bishobora no kwanduza ibikoresho byabo bya electronique. Yongeyeho ko abagenzacyaha bashoboye gusobanura no guca uburinzi bw'ubwoko butandukanye bwa ransomware, ari porogaramu zikoreshwa kenshi mu gusaba ibigo amafaranga ku gahato, aho zifunga uburyo bwo kwinjira muri mudasobwa by'ibyo bigo kugeza igihe amafaranga atanzwe. Naho kandi mu Burusiya generali wishwe n'igisasu cyari cyatezwe mu modoka mu majyepfo ya Moscow. Fanil Salvahov wari umuyobozi ushinzwe imyitozo ya gisirikare mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'Uburusiya, yishwe ubw'ikibombe cyari gihishe munsi y'imodoka ye cyaturikaga. Abagenzacyaha b'Uburusiya bavuze ko inzego z'ubutasi za Ukraine zigeze no kwibasira abandi basirikare bakuru b'Uburusiya bakoresheje ibisasu bitezwe mu modoka zishobora kuba ziri inyuma y'iki gitero. Svetlana Prenko ni umuvugizi w'urwego rw'iperereza mu Burusiya. Iperereza ry'aho byabereye riracyakomeje. Ababonye ibyabaye barimo kubazwa. Amashusho yafashwe na za kamera z'umutekano arimo gusuzumwa. Hakaba hari gusuzumwa inzira zitandukanye z'uko ubwo bwicanyi bwaba bwakozwe. Imwe muri izo ikaba ishobora no kugaragaza uruhare rw'inzego z'ubutasi za Ukraine mu gutegura icyo cyaha. Ukraine ntiragira icyo itangaza kuri ibi kugeza ubu. Iyi ni BBC gahuza miryango. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Thailand yavuze ko itangazo ryashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rigamije guhagarika imirwano yo ku mipaka hagati ya Thailand na Cambodia ryihutishijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu wa Amerika kugira ngo rishobore gusinywa na Donald Trump mu gihe yari kuba ari mu ruzinduko muri ako karere mu kwezi kwa 10. Ibi bihugu byombi byongeye gusubukura imirwano mu ntangiriro z'uku kwezi. Uwo muminisitiri yavuze ko ibihugu byombi biteganyijwe kugirana ibiganiro bigamije guhagarika imirwano ku wa 3, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizizabigiramo uruhare.
nyuma gato yo gutangaza aya makuru y'ibiganiro Komboje yashinje Thailand kugaba ibitero by'indege ku butaka bwayo. Hafi abanyekomboje 1 miliyoni bamaze kwimurwa mu byabo, naho abantu barenga 40 bakaba barishwe nyuma y'ibyumweru 2 by'imirwano yo ku mipaka hagati y'ibihugu byombi. Latifa, urakoze cyane Giselle. Aya makuru cyatangiye ku buryo burambuye. Mu mujyi wa Uvira uyu munsi wumvikanye urusaku rw'imbunda n'amasasu mu gihe hari hateganyijwe imyigaragambyo yo gushyigikira AFCM 23. Imyigaragambyo yabereye kandi no mu mujyi wa Goma. Uwo mutwe urwanya leta uvuga ko wavuye muri uyu mujyi mu cyumweru gishize nyuma yo kufata mu gihe gito. Kugeza ubu ntibiramenyekana neza ugenzura uwo mujyi. Mu kanya gato mugenzi wacu Prime Ndikumagenge yavuganye n'umwe mu baturage batuye mu mujyi wa Uvira utifuje ko amazina ye atangazwa, amubwira uko byagenze. Nk'igihe c'isaha 2 zo mu gitondo niho twumva amasasu n'ibikoho bikomeye hirya no hino mu gisagara ca Uvira no mu misozi gihanamiye. Gushika ubu ntituzi abarashe, icyo tuzi gusa nuko hari abawazalendo bari bavuze ko bazogerageza kugira babuze ko haba imyiyerekano yateguwe na AFC M23. None ko M23 bivuga yuko yavuye aho muri Uvira, iyo myiyerekano yari yahamagajwe nande? Twebwe twumvise itangazo kuri radio Le Messager du Peuple, niyo radio yumvirizwa cyane ngaho iwacu Uvira. Iryo tangazo ryaratanzwe ariko ntihavugwa uwaryanditse wariwe. Itangazo ryavuga iki? Itangazo ryavuga ko abanyagihugu bahamagariwe kuja mu myiyerekano yo gushigikira ubwa mbere gushigikira abakongomani bahungiye mu Burundi ngo batahe kuko ngo muri Kongo amahoro yaragarutse. Hanyuma ngo abanyagihugu berekane ko badashaka ko AFC M23 iva muri Uvira ngo ibasige bonyene. None iyo myiyerekano yahavuye iba canke ntayabaye? Imyiyerekano yabaye ariko kubera abantu benshi bagize ubwoba bwo kuyijamwo yabaye, ariko hari abantu bake. Ubu tuvugana ko ari amasaha y'umuhingamo ashira ku mugoroba, ibintu byifashe gute? Ubu tuvugana haragahengwe, ubu abantu barasohoka kuja kurondera ivyo kurya ariko bagaca basubira mu nzu. Ariko nta bindi bikorwa biriko biraba, imangazini zirugaye, nta bikorwa biriko biraba mu gisagara. None baja kurondera ivyo kurya baja kubirondera he? Amazu y'uburiro aruguruye? Oya, uja kubirondera ku mubanyi. Ubuzi ahari ifu y'ibigori, ubuzi ahari amakara n'ibindi, ugasimba ukabigura ugaca usubira muhira. Uwo yari umuturage waruri mu mujyi wa Uvira watubwiraga uko byari byifashe ubw'imyigaragambyo yabaga. Dukomeje n'aya makuru, inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye yavuguriye manda ya MONUSCO yemerera ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye kuguma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ku itariki ya 26 kwezi kwa 12 uyu mwaka. Ni inkuru ya Emery Makumene tugiye kumva mu ijwi rya Siria Kemuhawe nayo. Akanama kaoni kajejwe umutekano ku isi kongereje ikiringo c'ubutumwa bw'iryo shirahamwe mu gihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO gushika ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 mu 2026. Iki cemezo cafashwe gifatiye ku ngingo ya 28 ubusu 8 ishigikira kurungika abasekare bo kugarukana amahoro barenga ibihumbi 11 cyane cyane mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri, mu gihe ingabo za Kongo zibandanya kongereza ingufu zo kugarukana umutekano mu buseruko bw'ico gihugu. Ako kanama kategetse ko ibitero vy'umuhari wa M23 bihagarara kandi kanebagura bikomeye uruhara rw'ingabo z'u Rwanda mu ntambara ibera muri Kongo, gaca kanasaba ko izo ngabo zikurwa ku butaka bw'ico gihugu. Ariko u Rwanda rwagumye ruhakana ko ataruhara rufise muri iyo ntambara, ahubwo ko ari ukurukorera imitwaro y'ingorane za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ico gihugu arico cari gikwiye kubitorera inyishu. Ako kanama kaoni kajejwe umutekano ku isi kibwije leta ya Kongo ko gucungerera umutekano abanyagihugu ari kazi kabo ka mbere. Karisaba kwihutira gukurikirana abakoze ivyaha byo mu ntambara, ihohotera rishingiye ku gitsina no gusaba ko abakorewe ivyaha batunganirizwa. Iyo ngingo yashigikiye amasezerano y'amahoro aherutse gushirwa ko umukono i Washington ni Doha, igasaba Kongo n'u Rwanda kubahiriza ivyo biyemeje. Iranabura ku rudanda rw'amabuye y'agaciro rukorwa mu buryo butemewe n'amategeko rubandanya rwegenyeza intambara n'umutekano muke muri ako karere. Naho haize imyaka 25 ingabo za ONU ziri kubungabunga amahoro mu buseruko bwa Kongo, ihohoterwa ry'abanyagihugu riracabandanya.
dukomereje mu bitekerezo byatanzwe n'abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Gildas, abadukurikira baravuga iki? Ego Latifa, imwe mu nkuru bariko batanga ivyiyumviro yerekeye ihiganwa rya AFCON ryari ritanguye, aho umenyesha makuru wa BBC Yves Bucana yerekana imigwi aho amahirwe yo gutsinda inkino z'uno munsi. Nk'uwitaye Zito Calix yagize ati murakoze bwana Bucana, atariko ku mupira ibintu birahinduka, ayo makipe wahaye amahirwe yose aratsindwa, ati ibihe byiza ku bakunda umupira w'amaguru. Uwita Misago Berkimas ati amahirwe Maroc, ati igikombe ishobora kucegukana. Nayo wiyita Sostene Nkunzimana yatanze amahirwe uku gukurikira: Angola iratsinda Afrique du Sud, Mali itsinde Zambia, ati Misiri kuri Zimbabwe nta kibazo iri bugire. Iyindi nkuru abadukurikira bagize icyo bavuga ko yerekeye ijambo rya Perezida wa Congo Tshisekedi, aho asaba u Rwanda gutahukana burundu ingabo zarwo, avuga ko ziri ku butaka bwa Congo. Uwita Manirambona Jean Marie yagize ati intambara muri Congo ntizorangizwa n'inzira ya diplomasi, ati mbega nta gisirikare kiriyo, nibagwanira igihugu bareke guhunga nk'abasivile. Uwita Ndayisi Felix yagize ati ivya Congo Imana itugwize ko ubuntu bwayo. Uwita Paul kuri izo ngabo z'u Rwanda yagize ati zagiye muri Congo ryari ko mperuka yari yaranze ko zijyayo. Renate Tinyu Burundi nawe agira ati abakozi b'Imana barihe ko binumiye kandi ari bo gusengera isi yose kugira ibona amahoro. Latifa, nibuse ko amakuru ya BBC Gahuza Miryango abandanya ku mbuga zitandukanye harimo Facebook na X no kuri bbcgahuza.com. Urakoze cyane Gildas. Aya ni amakuru ya BBC Gahuza Miryango. Ni saa 1:41 i Nairobi muri Kenya, ni saa 12:41 mu Rwanda no mu Burundi. Dukomeje n'aya makuru twabateguriye, abagendana ubumuga butandukanye barasaba guhabwa amahirwe yo kugaragaza icyo bashoboye mu kazi kurusha uko bagirirwa impuhwe. Urugaga rw'abantu bafite ubumuga mu Rwanda ruvuga ko bamwe mu bafite ubumuga bize ndetse rimwe na rimwe bakigana n'abafite ingingo zose. Leta y'u Rwanda nayo ivuga ko abafite ubumuga badakwiye kubuzwa amahirwe n'ubumuga bafite mu gihe akazi basaba bagafitiye ubushobozi. Jean Claude Mwambutsa arakomeza ku buryo burambuye. Nikodemu Habumugisha yavukanye ubumuga bw'uruhu, nyamara akomoka ku babyeyi bafite uruhu rwirabura. Mu mashuri yabayeho hanganye n'ihezwa ndetse n'akato, nubwo yahuye n'izo ngorane zose yakomeje guhatana ndetse anaminuza kugeza ku rwego rwa dogiteri. Kuri ubu ni umugabo wubatse, afite n'abana, ariko arakibuka ingorane ufite ubumuga nk'ubwe ahura nazo mu kwisanga ku isoko ry'umurimo. Batekereza ko abantu bafite ubumuga bw'uruhu badatanga umusaruro, bakumva ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nawe ari gutanga serivisi, clientele itaziyongera. Nibaza bagasanga ari umuntu ufite ubumuga bw'uruhu uri gutanga iyo serivisi, ntabwo bazabishima cyangwa bashobora kutagaruka. Leta y'u Rwanda yashizeho amategeko yorohereza abafite ubumuga, ariko ikeneye no gutera intambwe mu kwerekana uburyo bwo kuyubahiriza. Tukeneye kubona abantu bafite ubumuga bafite akazi muri za ministeri, tukeneye kubona abantu bafite ubumuga bari mu nzego zifata ibyemezo. Jacques Mugisha we afite ubumuga bwo kutabona, nyamara ntibwamubujije kwiga kugeza ku rwego rwa kaminuza, ndetse ubu akaba ari we uyoboye ihuriro ry'abatabona bo mu Rwanda. Yabwiye BBC ko ufite ubumuga ahura n'ibibazo bikomeye ku isoko ry'umurimo, ariko akaba asaba ko imyumvire yahinduka. Bakunda guhuza imiterere y'umubiri yacu yagizemo kudatera mu buryo busanzwe, niba ntabona cyangwa se niba ntumva cyangwa niba nta maguru mfite. Ubifite kandi utanga n'ako kazi akumva ko kuba ntafite ibyo bimeze nk'ibye no gukora ntashobora gukora. Ndashaka kuvuga nko ku bantu batabona ku buryo bw'umwihariko, dukoresha umutima cyane, tugakoresha n'ubwonko cyane. Niyo mpamvu rero dusaba abatanga akazi mwihuze ubushobozi bwo gukora akazi ngo mubihuze n'ubumuga, kuba dufite ubumuga ntibishobora kubangamira ko twakora akazi igihe icyo ari cyo cyose umuntu yawe yarabyigiye. Nubwo bavuga ko ingorane zikiriho, aba bafite ubumuga bishimira ko hariho ubushake bwa politiki butuma bahabwa amahirwe yo kwiga. Kimwe mu byemezo bashima byafashwe nuko leta yashyizeho urwego rwihariye rukurikiranira hafi ibibazo by'abafite ubumuga. Emmanuel Ndayisaba niwe ukuriye urwego. Niba nje gukora ikizamini cyo gushaka akazi, windeba nk'ufite ubumuga ngo uhite unkuramo cyangwa se babangoreka mushyiremo kubera impuhwe. Niba yatsinze ntabwo ari mwiza kuvuga ngo reka ngo nawe afite n'ubumuga reka mushyiremo. Oya, guca imyumvire abantu ikiri hasi, cyane cyane abakoresha batarumva ko umuntu ufite ubumuga ashobora gukora akazi
kanakora neza kurusha abandi. Abafite ubumuga bavuga ko guhabwa akazi bidakwiye kuba impuhwe cyangwa se impano, ahubwo ko bikwiye kuba uburenganzira mu gihe ugasaba agafitiye ubushobozi. Gusa haracyariho ikibazo cy'ibikorwa remezo bikiri bike ku bafite ubumuga bw'ingingo ndetse n'ikoranabuhanga ryunganira abafite ubumuga bwo kutumva cyangwa kutabona ritaragera hose cyangwa se rikaba rihenze cyane. Kuri ubu hari gukorwa ibarura rihereye iruhande kugira ngo hagaragazwe umubare nyawo w'abafite ubumuga ndetse n'ibyakwitabwaho mu kubafasha. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Dukomereje muri Nigeria, abategetsi bo muri iki gihugu bavuze ko abandi banyeshuri n'abarimu 130 bashimutiwe mu ishuri ry'abagatolika rya St Mary's muri leta ya Nigeria barekuwe, bituma umubare wabo ugera kuri 230. Itangazo ryaje mu gihe akiri urujijo ku mubare nyawo w'abashimuswe mu gitero cyabaye mu kwezi gushize. N'inkuru ya Chris Ewoka mu ijwi rya Juventine Murageje Marie. Guverinoma yatangaje ko yishimira irekurwa ry'abanyeshuri bashimuswe. Ibi byafashwe nk'igihe cy'insinzi n'ihumure. Uku kurekurwa kwafashwe nk'intambwe ikomeye mu guhangana n'ikibazo cy'umutekano kimaze igihe muri Nigeria. Aba banyeshuri bashimuswe ubwo abagizi ba nabi bitwaje intwaro bateraga ishuri rya Gatolika rya Mutagatifu Mariya mu gitero cyabaye mu ijoro ryo kuwa 21 ukwezi kwa 11. Polisi yatangaje ko abanyeshuri bari gusuzumwa n'inzego z'umutekano kandi ngo bazahuzwa n'imiryango yabo vuba. Ariko hanakomeje kugaragara urujijo ku mibare nyayo y'abanyeshuri bashimuswe n'abarekuwe. Inzego za leta zivuga ko abashimuswe bose uko ari 230 barekuwe kandi ko nta n'umwe ugisigaye mu maboko y'abagizi ba nabi. Icyakora imibare ya polisi igaragaza ko abanyeshuri 215 n'abakozi 12 aribo bari barashimuswe, mu gihe ubuyobozi bw'ishuri bwari bwatangaje ko abashimuswe bari 265. Itsinda riheruka kurekurwa ryari ritegerejwe ku ngoro ya leta Imina kugira ngo hamenyekane imibare nyayo. Musenyeri Duwa Yohana uyobora iri shuri yavuze ko igenzurwa rikomeje, anemeza ko ari amakosa ashobora kuba yarabaye kuko bamwe mu babyeyi bashobora kuba baratwaye abana babo batabimenyesheje ishuri. Nubwo inzego za leta zitigeze zisobanura niba ingwate yarishyuwe, irekurwa ry'abanyeshuri ryazanye ihumure ry'igihe gito ku miryango yabo, mu gihe igitutu gikomeje kwiyongera kuri guverinoma isabwa gukomeza kurinda umutekano ku banyeshuri no gukumira ibikorwa byo gushimuta. Bikaba byarerekanye intege nke mu kurinda umutekano, cyane cyane mu kurinda abanyeshuri. Mugenzi wacu Juventine arakoze cyane. Ibura rya soya n'ibigori byifashishwa mu gukora ibiryo by'amatungo nk'iby'inkoko rikomeje kuba ingorabahizi ku borozi. Gusa hari bamwe mu borozi batangiye gushaka ibisubizo byazisimbura bigatanga intungamubiri ziboneka muri icyo gihingwa bifashishije amasazi. Benjamin Niyokwizerwa arakomeza. Ibyo aya matungo akenera ni nabyo abantu barya. Ibi ni bimwe mu bivugwa n'umworozi w'ingurube Shirimpumu Jean Claude. Avuga ko ibigori, soya ndetse n'indagara ari bimwe mu bikenerwa n'umuntu mu buzima bwa buri munsi. Akemeza ko ari kimwe mu bituma igiciro cy'ibiryo by'amatungo kirushaho kuzamuka. Ikibazo cy'ibiribwa, ibiryo by'amatungo birahenze kandi ntibiboneka cyane hose. Ibyo bigaragara ko abantu babikeneye cyane kurusha uko amatungo abikeneye, bigatuma biba bikeye. Amaze kubona ikibazo cy'ibura ry'ibiryo by'amatungo kigenda gikomera, Musabyimana Jean Baptiste, umworozi w'inkoko wabigize umwuga, yatekereje amasazi cyangwa se inigwa habiri mu rurimi rw'amahanga bazita black soldiers nk'igisubizo kirambye ku biryo by'amatungo. Hari ibisubizo byinshi biri ku isi abantu bagerageza, cyane cyane nk'inkoko, kubera ko n'ubundi ubusanzwe inkoko zatungwaga n'udusimba. Murabizi ko inkoko abaturage, abantu borora inkoko zirasohoka hanze zigatora udusimba. Abantu rero batangiye gutekereza niba batakorora utwo dusimba inkoko zikunda gushaka hanze, bakaba ari two bakoresha mu kugaburira inkoko kugira ngo zigabanye iyo presiyo yo gushaka ibyo abantu bakoresha, soya, ibigori, kandi n'abantu babikeneye. Uwo mworozi akusanya amasazi y'umukara, yamara gutera ayo magi akagaburirwa ibisigazwa by'imyanda ikomoka ku biribwa nk'ibishishwa by'ibitoki, imbuto ndetse n'imboga mu gihe cy'iminsi 10. Uyarebesheje amaso ayo magi aragaragara nk'umunyorogoto. Iyo amaze gukura arumishwa, nuko bakayasyamo ifu ivangwa n'ibigori, ikaba ikungahaye kuri poroteyine. Ibisigazwa byavuyemo bikabyazwamo ifumbire ikoreshwa mu buhinzi. Ubu rero turi mu gihe cy'igerageza riteye imbere. Twabanje igerageza ritoya, kubanza kumva, kumenya ayo masazi, kumenya uko ayorora, kumenya uko atera, kumenya impamvu yatera amagi menshi cyane, icyo bayagaburira. Ubu noneho turi gushaka kubikora kugira ngo turebe ko noneho byavamo uruganda, umushinga munini, noneho tukaba twakora uruganda runini.
ubu gahunda nuko twareba ko dushobora kubona amatoni 5 ku munsi. Uhagarariye abahinzi n'aborozi mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda Shirimpumu Jean Claude agira inama urubyiruko rwifuza kwinjira mu bworozi gukoresha ubu buryo. Ubwo buryo kimwe n'ubundi bwose bukoreshwa bwakwifashishwa kuko cyane cyane ku borozi tugifite bakizamuka bagitangira bigaragara ko byabafasha cyane, ndetse bikaba nabyo byazana na gahunda yo guhanga umurimo kuko ubikoze abona amafaranga mu gihe gitoya kuko amatungo tugaburira akeneye izo ntungamubiri cyane. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB bwerekanye ko isazi z'umukara zasimbura soya yashyirwaga mu biribwa by'amatungo ku kigero cya 25 kugeza kuri 50%. Benjamin yo kwizerwa, BBC Gahuzamiryango i Nairobi. Uyu ni umwanya wo kumva ibizaba bikubiye mu kinamico Runana cyo ku munsi w'ejo. Mu kiganiro Runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye ngaho tebukaye. Ndatinze se? Oya, wagira ngo wari ubizi ko nihuta nta gutinzeyo. Wow, one nice gift from the Devoted family. Nukuri nshimira Shyaka, uti mwakoze cyane kuri impano nziza mu mugeneye. Impano yo ni yawe, wayimpaye na Nyensi. Nguyo ni impano yakugeneye y'iminsi mikuru. Wow! Ni 12:45 kuri BBC. Dukomereje mu makuru y'imikino, mugenzi wacu Yves Bucyana agiye kutugezaho amakuru y'imikino ari kuvugwa muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu mupira w'amaguru mu Rwanda, shampiyona yarakomeje mu mpera z'icyumweru. Ikipe ya El Merreikh yo mu gihugu cya Sudani yaraye itsinze Gicumbi 1-0. Ngenzi yayo nayo yo muri Sudani Al Hilal inganya na Marine 2-2, naho Kiyovu Sport yatsinze Rutsiro 1-0. Kwa gatandatu APR FC yatsinze Gasogi 2-0. Police itsinda Etincelle 1-0, ari nako ikomeza kuyobora shampiyona n'amanota 29. APR ikaza ku mwanya wa kabiri n'amanota 20. Mu Burundi naho hakinwe imikino 2 gusa. Ejo ku cyumweru Bumamuru yanganyije na Aigle Noir 1-1, mu gihe Flambeau yatsinze Ngozi City ibitego 2-1. Ku rutonde rw'agateganyo nta cyahindutse kuko Aigle Noir ikiri ya mbere n'amanota 39, ikurikiwe na Bumamuru ifite amanota 38, naho Flambeau ikaza ku mwanya wa gatatu n'amanota 35. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza, shampiyona ya English Premier League, Aston Villa yaraye ihondaguye Manchester United 2-1, ikomeza kotsa igitutu amakipe bahanganye ku gikombe Arsenal na Manchester City. Ku ruhande rwa Manchester United ho ibyayo bisa nk'ibigenda birushaho kugenda bizamba cyane kuko yarangije impera z'icyumweru iri ku mwanya wa 7 kandi yatsinze umukino umwe gusa mu mikino 4 iheruka, mu gihe yanavunikishije kapiteni wayo Bruno Fernandes bitanazwi neza igihe azamara hanze y'ikibuga. Kwa gatandatu Arsenal yashoboye gutsinda Everton 1-0. Liverpool itsinda Tottenham 2-1, naho Manchester City nayo icyura amanota 3 nyuma yo gutsibura West Ham 3-0. Arsenal ifite 39, Manchester City 37, naho Aston Villa ikagira 36. Mu gihugu cya Espagne, Kylian Mbappe arabura igitego 1 gusa kugira ngo agere ku gahigo ka Cristiano Ronaldo ko gutsinda ibitego byinshi mu mwaka umwe w'imikino. Nyuma yo kwinjiza ibitego 2 muri 3-2, Real Madrid yatsinze ikipe ya Talavera mu gikombe cya Copa del Rey. Rutahizamu w'Ubufaransa w'imyaka 26 nyuma yo kwinjiza ibyo bitego yahise agira ibitego 58. Ronaldo we yinjije ibitego 59 mu mwaka wa 2013. Arakoze cyane Yves. Ubu noneho turi kumwe nayo ku murongo wa telefone, aho agiye gukomeza kutubwira ku mikino y'igikombe cya Afrika iri kubera mu gihugu cya Maroc. Yves, uyu munsi hari hateganyijwe imikino 3, uwa mbere wo warangiye, watubwira uko amakipe yatsindanye?
urakoze cyane Latifa. Umukino wa mbere urangiye mu kanya gato gashize hagati ya Mali na Zambia, urangiye amakipe yombi anganya igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe ya Mali niyo yatsinze igitego cya mbere, cyatsinzwe na Sinayoko ku munota wa 61. Zambia yagiye igaragaza kudacika intege muri uyu mukino, ishobora kwishyura icyo gitego gitsinzwe na Daka ku munota wa 92 w'umukino. Navuga ko ari umukino amakipe yombi, ari Mali ari Zambia, yagaragaje ko yinjiranye imbaraga mu mikino y'igikombe cya Afurika. Hanyuma mu yindi mikino ni iyihe kipe ihabwa amahirwe menshi yo kuba yatsinda? Iyindi mikino mu kanya ku isaha ya saa moya, isaha y'i Kigali ni Bujumbura, Bafana ya Afurika y'Epfo irahatana na Angola. Mu mikino yagiye ibahuza, Angola yatsinze cyane Bafana nubwo yabaga ari imikino itari y'amarushanwa ahambaye, no kuvuga imikino ya Kosafa ihuza ibihugu byo mu karere ko mu majyepfo ya Afurika. Hari naho Angola yatsinze ikipe ya Bafana ibitego 3, ahandi yitsinda ibitego 4, ariko yari mu mikino idahambaye. Gusa ku rupapuro Bafana hano turi mu gikombe noneho gikomeye, igikombe cya Afurika. Bafana irahabwa amahirwe menshi nubwo Angola ishobora gutungurana. Undi mukino urahuza ikipe ya Misiri n'ikipe ya Zimbabwe. Aha nta gushidikanya ko Misiri ihabwa amahirwe menshi yo kuba yakwigaragaza no gutsinda uyu mukino, cyane cyane ko ikipe ya Misiri iri mu makipe ahabwa amahirwe yo kuba yagera kure ku mukino wa nyuma se, cyangwa se akaba yakwegukana n'iki gikombe. Hanyuma sinakwibagirwa n'umukino wo gufungura, umukino wabaye ku munsi w'ejo, gufungurira irushanwa. Ikipe ya Maroc ikaba iri mu rugo yaratsinze biyigoye ikipe ya Komoro ibitego 2-0. Ndavuga ko byari biyigoye kubera ko igice cya mbere ikipe ya Komoro yihagazeho cyane, bigaragara ikipe ya Maroc ihabwa na penalty, umunyezamu arashobora kuyikuramo. Bigaragara yuko Komoro yihagazeho kandi ari ku nshuro ya kabiri ije muri iri rushanwa. Ku munsi wa gatatu ejo w'iki gikombe cya Afurika hateganyijwe ihe mikino? Hateganyijwe imikino 4. Mu itsinda rya gatatu Nigeria izakina na Tanzania, muri iryo tsinda kandi Tunisia ikazakina na Uganda. Hanyuma mu itsinda rya 4 ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikazakina n'ikipe ya Benin, mu gihe ikipe ya Senegal nayo iri mu zihabwa amahirwe menshi yo kuba yanakwegukana iki gikombe, ikaba izakina na Botswana. Urakoze cyane Yves. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Mbere yo gusoza aya makuru berwangira ngo akongera ukibutsa abadukurikiye amakuru yaragezweho. Urakoze cyane. Denmark yihanangirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zigomba kubaha ubusugire bwayo nyuma y'uko Donald Trump ashyizeho intumwa idasanzwe muri Greenland. Aka ni agace Trump yarigeze gutangaza ko ashobora kwigarurira. Abantu hafi 600 bafatiwe mu bihugu bitandukanye bya Afurika mu gikorwa cyo kurwanya ibikorwa bikorerwa kuri murandasi cyakozwe na Interpol. Abashinzwe umutekano bavuze ko iki gikorwa cyakozwe mu kwezi gushize mu bihugu 19 ndetse cyanatumye hagaruzwa amafaranga asaga miliyoni 3 z'amadolari ya Amerika. Dukomeje mu Burusiya naho umujenerali umwe yishwe n'igisasu cyari cyatezwe mu modoka mu majyepfo ya Moscow. Uyu Fanir Salvarov yari umuyobozi ushinzwe y'akazi ka gisirikare mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'Uburusiya, yishwe iki kibombe cyari gihishe munsi y'imodoka ye cyaturikaga. Ni BBC gahuza miryango, turabararikira gukomeza gukurikira amakuru. Latifa, umwanya wawe. Gisele, turagushimiye cyane. Reka natwe twongere tubibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho. Twari twababwiye ko uyu munsi humvikanye urusaku rw'imbunda n'amasasu mu mujyi wa Uvira. Naho mu Rwanda twababwiye ko abafite ubumuga bari gusaba ko bahabwa amahirwe angana mu kazi. Twari twabateguriye ndetse n'amakuru y'imikino. Naha dusoreje amakuru twe twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Iber Masua. Aya makuru yahagarariwe na Chansar Abimana.